Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, nembag nga bigat yu amin nga sa nga pada papagayam. Manipot ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, amasarangan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay iti programa, Dear Manong Nemi. At iti pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawak iti ng pagabigat na yung bangal daw na yung baga-oras katakayam nga sa kapada. Kantadahanan yung mapagayam, ti pagkasalitaan ni Alfred, nga napoluan, konsensya. Babaan di pa nang isurat, ken pa nang ipatulod, ni Saldi Codal, iti barangay 8, San Nicolas, Ilocos Norte. Kaya nga rin, papagayam tapno malpasen, o rin abo ba na susurat. Sa gudahin nga rin ti surat, ti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Alfred, iti San Nicolas, Ilocos Norte, iti panang isurat, ken panang ipatulod ni Saldi Codal, iti San Nicolas, Ilocos Norte, matlaing, nga napakuluan iti konsensya. Dear Manong Nemi, may sakmat kadagiti kang kanayon nga agbibuya ken tumdungeg kadato nga programa ket babaen kinisal di Codal tagamamu kami inkindaw ka keng kuana nga isurat na kuma inistoryak nga rod keng kuana kadadaken kan nga naipaima sakbay nga rod ti amin Manong Nemi kablaon kayo tinaragsak ken nagasat nga oras yun ita Nemers Studio iti naragsak nga oras yu amin. Kastamatan, nagadipatak nga agbibuya, nagatay sponsors, kan si Bukel, a pamilya. Agtawan ako niti 61, Manong Nemi, wine, kahit nabigsak mo't palhaing. Nadaan ako niti nakaharo nga sakit. Kastoy sa talaga, nagitay lumakay. Nga no ag senior citizen kan ag sasarunong mat na sumken sumruten yaman nga sakit tagunada no sa amo nga tinagtagiban ti salon at mo iti kabanwag ka apitam to into no ag senior citizen ka kunada tano ko nagan-anada kidi tano ko nagtungpalak idi nga saan ko kaang kanin ti kastoy, nagtungpalak idi nga saan ko nagbarabarte, nagtungpalak idi nga saan ka agsiksikarilyo. Siguro Manong Nemi jak apitan itan ti kastoy nga sakit. No pa kasta, kahit kumat
iti agpaot pa iti biyag na tapno agtutulo pa lang iti panagserbik kini Apo, panagserbik iti pamilya, ken kayot kumati tumulong iti padak ka tao. Ken ti kastoy nga kasasaan ko, nalapit ko nak, nga da pa kay naigan ti aramid ko, wano, tinapalapas ko. Ket ipapan ko, nga dusa kani Apo Diyos, numampay nagbabawi akon, karigidiwas basol ko. Tagunada, ti amin nga aglabes ket dakes. Nalabesak idi, ket maamiris ko itan, manong nemi. Kas nakunak, ti sakit ko, enlargement of the heart. Ako, nagdelikado, diba? Nangato ti uric acid ko, kraitanin, potassium, sugar count ko manong nemi. Nangato, ket nalabit, ng iso dagitoy ti mangdadael ti kasasaad ko. Agsasagabak pa itay ti gout, arthritis, ket saan ko kawailanan ti magnamanong. Naka-wheelchairak, ket no daduma pilitek ti bagna nga agsarukod, ngem basit laeng nga agpang ti maaramid ko, mabannog ako. Tanong ut-ut, ti susuop, ti palay-palay, ken tumeng kumanong. Wan manong nemi 61 pa lang tawan ko ngem kastoyen tirik na. Idinto ta siga amok nga inauna kang ngem siyak, ngem tilangam, na gwapo, na salunat, ken nawan samet ti rikrik na yung nasakit. At dakapsat, high blood. Agmen maintenansak. Manong nemi intaman lagi pen idi agkaban nawagak. Uwen. Nga dagitoy siguro ti poon gan gapunan no apay nga sagsagapaik ti astoy ti agdama. Uwen. Napigsak idi nga uminom iti gin. Ginebra San Miguel manong nemi. Ken talaga nga chain smoker na kidi. Kas lang amin awang ganas mo amin inom. No awang pulutan. Ken no sanggag sigarilyo. Diba? Pang sosyal. Siyempre. No adda inom. Ada matbarakada. Agkakatawa kayo. Ag-iinistorya kayo. Taog. Pulutan. Sindat sigarilyo. Wapaw. Kamay mayat. Agkabanwag kayo eh. Awan mo hantay hamya hangko ini pinanpanunot manong nemi no anyan tot resulta na ti basak bayan ti kastoy nga raramide. Nangruna manong nemi ket alis to idi ti kwarta. Tanod da kwartam. At damat ten arak, sigarilyo. Sugal? Jakbat siguro pinadpadas kem pasaray. Gem kangrunan ti amin manong nemi. Ore adda idin asawa, adda latamat babae. Aglalauken data manong. No adda la arak, sigarilyo, sugal, sa nga malikdikan ti chicks unang babae. Nagbayat manong nemi, no giinom kayo, pupulutan kayo, sisigarilyo kayo, adda umabay kayong ka nga babae, nga pasaklot, uno saan kita, ar-arakupin mong irapin sa mo, irapin nga bisituin, kalaglalalo no nalapsat, nabanglo, kabubingan na nakaw. May sak, hindi nga kontratista manong nemi, ti residential houses, kanda doon pa nga trabaho mi, kasi ti repair, and improvement agpanak diri ti balay ken daduma manong. Daduma pay akita ti construction services kasi iti reprapping, box culvert, canal system ken daduma pay klase trabaho. Kayang-kaya kidi manong nemi ti mang kontrata. May saka kontraktor. Gadakal ti maganan siya siyempre. Awang pagkunamatan dagiti obreros ko ta. Nangatot sweldo da, sa numalpas ti trabaho, paala dito'y, pumarti kam ti baboy, pumarti kam ti kalding, pumarti kam ti aso, pumarti kam ti baka. Diyak panangidayaw, ken panangipasindayag, panangipasindayag, ti kinatawak manong.
at damit pamuyaan tayo. Dako, may pera ka na, may sasakyan, guwapo ka pa, macho ka pa. Anya palat sa pulan, di ba? In short, manong nemi, adda karisma nga mabalin nga mangguyugoy rik na timays nga babae. Tapno nalakalaeng nga mapasinged tirik na nakaniyak. Sanak unay nga gwapo mo at kadiya nga magtayag ag iti 5'9 manong. Nabiskedak, takderak, na ispantara kunaga. Kabilan tamat manong nemi, tigumatan ka di may bagay nga arwaten. At da idinasawak manong nemi, isut in kasar ko, kaya nadamayan talungan nakmi. Wine. Itinikudan nga adda ni Mrs. Itinikudan nga adda talungan anak manong nemi apagadalen. Iti elementary, high school, aging ka makapaggraduar dati kolehiyo, kadagbalinda ng professional. Tegunadan sa amin, manong nemi, no, makaigam ka iti kwarta, kat itit mo iti pamilya, gabutad da suruk na. Di pang et cetera ako nada. Pangusaram nga rod, da di suruk, iti maganansiyam, wano maigam mga kwarta, kat awamat kurang na di itid mo, iti pamilyam. At bukod mga balay, kompleto at alikamin. At bukod na lugan na kita anak ko. At damat asang kabasit nga negosyo ni bakit ko. Haya? Sa adamat lugan na. Katsyak, at bukod ko ang lugan. Kontraktura, kontratista. Awan sarday manong namin di kiti proyekto kanya kabuta napintas ti trabaho. Ho, at special bonus kun para magustuhan di trabaho. Pangipanak na rod manong namin ti extra money. Teko nadan ti istorya manong nemi adda may sa nga ari. Inayaman na tay close-in bodyguard na. Kurana, isaganam ti amin. Ha? Naimas nga makan? Naimas nga arak? Naimas nga jay maurnos di kwarto, jay pagidaak, etc., etc., etc. Da jay close-in bodyguard da jay nga ari nagpanunot. Yan, arak, pulutan, makan, na ornos na silid, adakama, ulas pungan, ano jay etc., etc., etc. Nagpanunot di close-in bodyguard, di may sa nga ari. Kaya di mapanen, di nga ari, na imas nga mainom, pulutan kan makan, na dalus, na ornos nga siled, idisimre kan iti siled, at dantalong, etc. Anya di kito, etc. Wow, nagpipintas a babae, marong name. Naglaing dito yung bodyguard na, uno close-in nga soldado na. Tamo na di etc. 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 Ore tarlong etc. Kimarakop di dito a babay iti ari. Kasta ti kayarigan na manong nemi idi agkabanwagak kapigpigsaak nga agukon iti kwarta. Wen manong nemi aging nga dimteng ti may sa agundaway. Boss, sige guys, gusto. May problema? Awan boss, awan problema. Kompleto ang nagiti operos tayo boss. Kaya napasdag na trabaho. Na-disiplina da. Sumrag na gusto nga oras. Agsardang na gusto nga oras. Kaya dapat ang overtime nga without pay. Basta mairing pa siya da, drogida, itibigat. Very good. Awan mo't problema ka na kita pakikontratahan tayo, boss. Agsipod ta, emang ted dapat extra bonus, no? Malpasin yung proyekto nga kontratahan tayo. Nasa omon, si Cristo. Anong ito si problema? Akong problema, boss. Anong ron? Anong ka sa pulam ngay? Boss, ada kahit ko kumang iyasadig kang tulungan. Tulungan. Namok ba't nga tumultulang ka, boss? Diba?
Akong problema ti pamilya, kapot kumpleto damat. Saan damat nga agrigat? Amin nakasapulan da, nga panagbasa da kita anak mo, kat adda. Ito, aramin ko, tumulong, di ba? Yung sinot, kahit mga tulungan. Timaliyaw manong name ti kanawan, at may isang babae manong name nga nakatakdar sa jay. Loko ka, 6 babae ti magbagam? Uy, boss. Kita, kasapunak ti babae, kani bagag, kang 6 inton rabi, kasapunak ti babae. 6 mangisagana ka ti pulutan, nagsapul ka ti kalding, papartiyam, pugpugam. Ay mas nga panakaluto, manggumatang ka dumatang nga nagiti arak, ay amin nga breros, di barkada to, ginom tayo. Ngayon masapul nga da babae, kaya mahumpag pa ito order ko, kasta. Boss, sungan ako na, agpatulong iso na. Gagabot amamok, masadag kanya. Iba mata, iyasadag ko ken ka. Ti tao nga makatulong ken ka, kunak ken ko na. Iso na sikat na panahon ko, boss. Gabot naimbalitukan, di pa nagpuspusom. Saan ka napaidam, boss? 6 Alalala. Ay, abang nga dito. Umasid dito. Ibaga mo umasid dito. Pinayapayan na ti babae manong nemi. Kaslamit la is lumution ti panagnana. Wow. Napawawak manong nemi. Adumatan nga babae manong nemi dagiti naramramanak. Kapag nga rod tagwapo ak sa dakwartak. Ibang-iba ito. Sabalin ti marikrik-nak manong. Hindi makasadag. Adadamanin manong nemi nga kursunatak ti pamagina lunglungay na. Pacheck ken mamatiak nga daanin ti asawa dito. Hambat nga ron nga napakitan nga balasan. Boss, ni Linda. Linda, ti kontraktor ni Boss Alfred. Kumusta ka, Linda? Inchayak ti nakulap kumanong. Inawat naman. Nagasla. Agpapatay dagiti matana. Na lumamay. Nalamuyo ti nakulap na. Boss, dahil pa lang papanak. Ibatik latan ni Linda. Tagsalita kayo. Oo, sige, gusto. Tawagan ka to lang, nakasapulang ka, ha? Buwan, boss. Sige, boss. Linda. Awang pagdanagan. Inya sa digkatusos tunay. At naimbalikan naimbalitukan di pa nagpuspuso ni Boss Alfred. Nagtugaw ka. Thank you, sir. Nanakawagan di, sir. Awagan na lang ni Alfred. No, Jack Mariro, basit lang ang tawan di diferensyata. At dali ti college, di talungan na ko. Sika. Data ni ti high school. Graduar to di inuuna iti high school kat siyempre college to ni Sona. Talo mo anak mo. Talo, sir. Alfred ko na. Alfred. Ket, kumusta amin ti biyagyo? Dedangar ti problema. Ano ti problema? Marigrigata na. Para karig na talungan na ko. Kaya asawang nga Tricycle driver lang. Basta tricycle driver lang. Di na ba't apunti kanya. Di mapasadahan na. Sakit. Amo na matagsugal. Uminom. Kanang babae. Tricycle driver? Kanang babae? Wine. Gwapo siguro niya, Mr. Mot, napindas ka. Gwapo isuna. Gugwapo ngim siya. Gugwapo ngim siya ka. Isumod lang gaya, nga sa kang quality chicks. O nga rod. Kunam lang no, bak na nga chicks.
Ano nga, gun-gunodan na kini babae, iti asawam. Diya ka di lang kinalaing, kinagwapo na. Baka nalaing tirumansa. Mabalin. Abe, mabalin ko na. Nalaing gabatang, umot pati pangikong perara. Gusto nga, Jack, mabaling ko na nga, nalaing. Awang pati pangikong perara. Kaya na nga ito, may tulong ko, Linda. Masapol ko ti kwarta. Mano, ore mano, nagtawad laki ti pusong, Alfred. Da kwarta kita na, siyempre, talatanagyan ti wallet ko. Mabilang. Sa nga pulo, umanayin dito. Umanayin, kinagyaman na. Inawat na kagadan ti panangarakop na kanyak, mano. My God, sa bali na ito eh. Adadong amang digit ububing misuna, ngagpasag kanyak. Ngam sana ka seryoso, kanakwada. Tayo kunakon nga one night stand lang. Kung nakasapulang kita, italaeng, saan ko na kaya't ngulitin. Ngam sa bali na ito nga babae manong nemi. Naisang sangayan ti arakop na. Naisang sangayan ti banglo nga maangot ko kenkuhana. Kaya naisang sangayan ti riknak. Oh my God, ang mabaling ko nak. Nilaing misis ko ti pakain lapak. Sana nga mabaling niya may lapak ti as kenkuhana. Nagruna ka nagpadpada kami nga daan ti asawa. Jack pa'y pulos na kirelasyon ti ada asawa na manong. Kahit nakasawan, Jack pa'y nakinaig ti ada asawa na. Puro babae, nga babalasang, awan sabit. Ngam sabali natin nga babae. Sige, rukatan ako. Nuan yaman ti kasapulang na supapak ti tulong mo kanyak. Nagasagana ka mga ipahay. Samot sawan tagasta. Ano nga rin ti adaking kakumanga, mabaling ko nga kidawan, awang kanyak. Anak ko mga ron. Awang ba't nanti ka sa pulag ta kompleto ha? Ada asawak, ada anak ko, ada balay ko, ada lugan ko, ada trabaho, ada kwartak. Awanan di ka sa pulag. Ngayon nukas pagarigan lang no, ada kidawem, nagasagana ka mga ipahikin ka, Alfred. Kanot na oding ba nagkanahay yun asawam? Ha? Kaanot na uding nga panagkanaig yun asawam. Nabayakin. Jack matandaan na. Tapay. Kaya gayat na, digiti, ububingin siya. Tako, nagluko na itamat ng lalaki. Tawari man pa no, at da digiti ubingin siya kang, kasto nga langam. Napimpinasak ko mapay no, asibsibuganak. Kaslamula. Nabayagan nga saan ka na sibugan. Nalapsat ka lang ta. Isungar na ko nak, nalapsatak manin na masibuganak. Dek pa sibug ka kinlakay mo. Hawanin ti interes na kanya. Amin-aminin, pagkurangan na, suportahan na kadagit anak ko, impabusoy na kanyak. Sana nga sawang sangpet di balay. Imposible. Adamat na gidigundawin nga, makalagip na sumangpet. Basta gayam. Kinagaman na umayak tumanin. Siyempre, maibos na ita. Di umayak ang tumanin. Kung nakidi nga ti asawak kat katulungak. Nag-anak kami. Tapos nagtinulong kami. Nga mangtid kadakwada iti naranyag masagbayan da. So, nagsapula akong di tao nga makatulong kanya.
nga gabotasan ako namang namnama ti asawa. Kahit mga tulungan ka, tinulungan ako. Nga itultuloy ka tulungan. Kahit ko anay, Alfred. Sigurado ka, mawawa ko nay. Kahit mo nga painumin ka, pagyaman ako nay, agyaman ako rin sa mo panginaramid. Anang oras? Ulitan. Okay, let's go. Diyan tulugan ko. Come on. Sige, sumurtak kang Alfred. Dati siguro ti kunada manong naming asulisog. Nga iti day agundaway kat jak pinanunot nga daanak ti asawa. Jak pinanunot nga daanak iti anak nga mangresrespeto kaniya. Agbeso ang nugutek manong naming nga makinanaigak ka na iti babae ngem sa bali ita ti marikriknak. Tsaka mo na apay. Idin to trapimpindas ngem ubing met dagiti gamitek nga babae ngem nilinda manong tsaka mo na anyat adakeng kuana. Gayuma, sulisog. Ken kastaon ay met ti kayat-ket na kanyak manong nemi. Anya tadamat kanyak nga awan ken lakay na. Idin to, tani lakay na ket gugwapo ngem siya. Gapo nga ta saan nga maipaay nila kay na, ti kalkalikaguman na ita. Ti panaka ti waw na. Saan nga maitid ita nila kay na, ti kasapulan na kwarta, pang suporta karagi ti anak na, ken pang suporta ti bukod na nga bagi. Iti unek ti hotel, unek ti may sa kwarto ti hotel, manong nemi, nagmaymay sa ti bagi mi kinilinda. Na isang sangayan manong tayo kunakon. Adumitan di babae nga nagpasag kanyak ng ibang-iba si Linda. Sabsabali ako na. Diyak mauma manong nimi nga mga ulit-ulit amang ngamal, amang nanam ka di bibig na. Diyak mauma nga mga ulit-ulit manong nimi nga denggan dagiti asog ka na rin na kabayatan nga adda dagiti bibig ko apag sinsinublatek nga ramanan dagiti mansanas na. Kan sanak ulos nga galumi manong nemi ti kinakinis kinadalos na nga nangan ken kuana. Nga nangan met isuna. Nagpapas kami manong nemi itunos ti talo nga oras. Nga kaslasan kami nga mauma. Aging ganayas nga ako mismo kay kuana. I love you, Linda. I love you too, Alfred. Kaya nagyamanak na dimteng kay di biyak ko. Nagyamanak. Oh, nagyamanak, Alfred. Wan manong nemi day dito ng rugyan di pa nagkarelasyon mi kini Linda. Agpadpada kami nga daanan ti asawa manong. Nugasta nga mailiwak manong nemi Sixto. Boss, tawagan mi na. When boss, amo nalatan manong nemi no sa sino. Boss, okay ka no boss? Okay. Boss, anong oras na panawan na kami dito Itapayin. Boss, mangibati ka? Oo, sige, ang problema. Boss, masalusod ko man. Ano Sixto? Apa yung metan nilin talaingin? Di ka makasapulan sa Bali? Di ka di sweet 16, 17, 18? Ano kaya't mo ka rin isa pulang ka ti virgin, boss? Anin? Di latalinan. Oh, boss, at amit la bonus ko Apa bonusan ka? Inyam ang mukha kinilinda, boss. Sige, bonusan ka to. Nagpapas kami manen, manong nemi at saka mo no namin anon deta nga pa nagpapas mi. Kan kasla
Jak napupuutan man nun nemi nga napaoten ti relasyon mi. Gapat na nagraduaren ti inaunak, sumaroon ti may kadua. Adamat ten dagiti duwa nga anak na iti college ket sumarsaroon ti may katlong anak na. Kanami nakasapulan naman nung itad ko. Harig na siya kun ti mang pagpabasa kadagiti anak na siya kun ti mang bibiyag kan kuana. Tiyakla mo, no niya ti kukwen ti asawa na, tadyak pa saludsuden. Baka no, agawid di asawa na ket mawaw, ken kuana ket pagapagustuhan na tapno sa nga makadlaw, di ba? Kas naman ti raramidag iti asawa. Tapno sa nga makadlaw. Araramidag ti amin tapno awan ti pagkurkuranga kadakwada. Ken kuana. Tano kas tamadlaw kung mailiw pagusto ako. Alfred. Yes, sweetheart. Oh, di naman pa'y nagsanay ka. Una na banog ka. Sana ka man banog. Ganas ti banog. Nugal alalak man mo na aga ng sabat. Kahit nasawin nga saan ka banog. No di ka nalabas nga anak. Ragsak imnas. Yem, among ka di nga sidsidaran nag ti konsensya. Konsensya. Makonkonsensya ti kasto yung araramidan ta. Kinuna manong name ni Linda, iriday ta nga kadami manin iti hotel. Tila dapang panunutem. Tinaskan ka nagpimpinatig ta. Kat saan taman nga baybayan ti pamilyata, di ba? No baybayan ta ko no baybay ako man ti pamilya, ken baybayan mo ti pamilyam. Kadagdan nata nga sa awanan ti bibiyang takadakwada, ket mabalin. Ipapait ti amin. Makonkonsensya. Tapay. Nagbalbaliw ka din di asawang? Ipapay na ka din di pagrebegan na? Ngimsan na kabaylan. Mamati ka kumarod ng gagangi lang ang tricycle driver. Kani, duwan di kiti adda, iti college nga nako. Nga umat sabay nga paggapan di amin, no sana si ka. Makonkonsensya. Linda, ikatanten yaman na pampanunutin. Basta imulam ti panunot mo sa among nga baybayan ti pamilyam. Diyak mat baybayan ti pamilya. Inarakop ko isuna. Kan naglanang manen manong nemi di bibig mi. Bimalis man isuna. Naarunan manen tirik nami. Awan manen ti panunot na ti bagbagan na konsensya. Nagdakiwas mat manen manong nemi dagiti imak ken dagiti bibig ko iti na dumapasit ti bagina. Aging kaman ng nemi. Gamangig kumanin dagiti asog ka na ring ni Linda. Nga dahi tati adadamang paraparugso kanya. Nga dahi tati adadamang ng nemi. Nga pakaigapuan iti panakay tayok may agpadpad. Siyempre, malpas manin, dandanin ti may 3 oras, dandanin malpas 3 hours. Iniawat ko manin ti kwarta keng kuana. Doon na dito eh. Among, saan lang kwarta ti ka sa pulak keng ka. Among, no kasanong yung patig ka. Iba't patig na, I love you. Samon nga iba't patig ti asawam. Napukaw ti panang ipatig ko keng kuana, iti saksaktan na. Nang ron na ititimteng ka ni ti biyak ko. I love you, Alfred. Tsaka kaya na mapukaw ka. Siguro mapukaw ang laktulayan ito no. Makapag-graduar amin ang dikitanak mo. Anti kas na natulag ta. Kung nakbala na makonkonsensya ka. Ngam si kamala nang ibaga nga, lipatig ta niya man panang sidir ti konsensya kanya.
Alfred, di mo panunutin, di mo ibaga, di mo iruanganan, ti panagpinakadatan to. Tiyak kaya't nagsinatidalan ta, pangasim. Sige, awate mo. Kaya dandunayin nakasapulan di kinahagbasa ng anak mo. Aguni ka lang kaya. Okay? Iniwanan ti kasangit mo. Nagsangad ang itaragsak ko. Nosang ka dimting itibiyag ko. Diyak lamon ko manon at nagmanbanagan tibiyag ko. Kandi kita anak ko. Kaya malaking Alfred. And I love you so much. Ore no, makapagradwarton na kita anak ko. Ore no, jakton ka sa pulan ti kwarta ken ka. Ngam da kiti irut nga arakop mo. Ti ayat mo ti kasapulak. Sika ti mangmangdad kanyak ti ragsak. Sika ti rason no api nga kalikag kumaktagpihag. Wahen manong name nagtultuloy nga road date nga relasyon mi kini Linda. Kat nagtultuloy ka numat, iti kina hilig, ti asawa ni ti chicks, nga dumawat pa ikidin, kang kuwana, iti chicks nila kayo na. Kat gapo tadot, itisag ko kang kuwana, tapno awanin ti Riri, tapno awan ti anyaman na panagatap, nila kayo na mangtad, iti kasapulan, nila kayo na. Iti na minsan ka no, manong name nga nagsalutsutan, ti asawa na. At amang mangtad kang katkwarta? Tinamag ka no, ti asawa na. Kaya, pangalalam ti kwarta. Sapsapulag. Di mo maitad ka sa bulan tayo? Di makasabulan na anak tayo? Di agsapulag. Anat trabaho. Ano mo nagbaybayan sa ilak? Alahas. Pasarimat at malako nga lute. Nung dakal ti maganan siya, makomisyon ko, iso. Kasta ka numanong nemi ti pampambar. Ngayon na doon Alfred. Akong konsensya. Saan ka mabaling na makonsensya? Gabot talip-liputan na ka mati asawam. Malbalsim lang isuna. Saan nga ni? Lakay ko ti pakakonsensya. Sino ka into do na itingato ano. Sweetheart, tinasken kat iba't patik ka, kaya iba't patik na. Tinasken kat santa nga baybayan, ti pamilya ta. Yeah? Okay? Katam na ta konsensya, kang bagbagam. Nagtuloy nga ron ti relasyon mi kini Linda manunemi kat naanad kami lata. Tunggalag kita kami. Kasta-kasta king ka nagturpusan manunemi dagiti talo nga anak mi iti asawa. Nagbalinda nga professional. Nalabit manunemi. Kat talaga nga naipaay iti amin nakasapulan da. Kastamat manong nemi nga nakaradwar. Nagiti talong anak met ni Linda. Nagbalinda met amin na professional. Nagtala na Ed manong nemi ti relasyon mi. Mamok. Nga makapagsarabi met ang nagbaligi met tendi kiti anak na. Kinunak iti minsan iti panagkita mo manin iti hotel. Linda, amin nga ba na gamay rugi at apagpatinggan na? Malagip mo, sika tinakangigak ni muna, di ba ko na konsensya? Siyak itan di makon konsensya. Alfred, siguro panawanin tap ni Sardintan tigastoy ng relasyon ta. Ngim api maten. Saan lang ang kwarta ti masapol ko king ka?
Imbaga kang kay ni Alfred, nga ora turpos tundi kita anak ko nga, dan bukod na nga trabaho, kat saan na nakasapulan, ti suportak ka na kuha na. Awan ti mangkupit ka na ta. Kahit ko pa din, ngayon bulgar tan ti amin. Damat ka din panagat-atap ti asawak. Nga maawang maramid na. Gabutawan ti pulos ti tulong na at nang paadal ko kanagitan anak ko. Ngam, sika diti mo na nga nakangigak na makonkonsensya ka. Ngam sika tinangisuro kanya tapos sana ka makonsensya. Ngam siya kita di makonkonsensya. Alfred, no kaano pa nga? Professionalin di kita anak ko. Nakasaysayat kanyang tasawak. Awan ti palimad ga din tulumtaw. Anya tinamnamahin mga pasamak no kas pagarigan ta maamuhan di kita anak ko ken ti asawa. Nanaunde nga panawin nga dalinda kasken ka nga kinarelasyonak. Linda jak kayat nga maikat respeto kanyak di kita anak ko. Amam ka di para kadakwada, I'm a greatest father and husband. Para kadakwada ket dakilak nga ama. Gabutan na ipaay ko kadakwada ti responsibilidad ko nga nang paadal kadakwada. Da kami iti asawa. A model family. A model parents. Tati pamati di kita anak ko. Kat nagbalikan na ka na singpet. Ti pamati di kita anak ko. Gagangit ti may isang lalaki nga rumaman iti sa bali ngam sa anak ka nagseryoso. Di damo natakas ken ka. Kajakayat nga mamuanda. Jakayat nga mapukaw ti respeto da kanya. Jakayat nga dadangan dusayan na tani Apo Diyos. Nagsangit iditi kas taunay manong na minilinda. Paimatin. Sa mong ibaga na itahan, itajak kayat nga dumteng nga ibaga ngupdentan ti relasyon ta. I need you because I love you. Kasapulang ka. Una nakasapul ka din sa baling ubing imitisyak. Awan ti sa baling nga nang sukatakin ka. Malaglagip ko lang di ka naman iti nga makonsensya ka. Uwen, kastamat itan ti marikrik na. Sampay nga nalado ti amin, tapno agbaliw ta, Linda. Tsaka mo taramin di. Naiguguro ko di puso ken ka. Gapot na mariknak nga iba't patag ka. Iba't patag ka, Alfred. Saan lang kwarta ka sa pulag ken ka. Ti aragop mo, ti agek mo, ti ampros mo, ti ayat mo. Wen mamati aken ka. Ngayon ta pagpating nga ti amin. Saan tan ngorayan pa nga marurod nga pong tutuunan ni Apo Diyos kadata. Among nga basol ti amin. Dadagsan nga basol. Nagrelasyon nagkan ka. Nga awan tinagsagaba. Awan tinasaktan. No dikat nagbalik, hindi kita anak ko, gapukin ka. Mga nakaawat ni Apo Diyos, Alfred. Nalpasan ti amin. Adamatan nagpuunam para tibasit nga negosyo. Ngagpaikan ka. Kan panawan mo tentap tulungan ta ka di parents mo. Ano nga parents? Anak mo konak ko ma. Tulungan ta ka di anak mo. Amok so papakanda ti sakripisyong kadakwada. Kayat. Amok ka ti mo kayat. Oray siya kadyak kumamit kayat. Ngam sampay na lado ti amin tapno isimpatan ti nagbiddutan. Kan nagkurkurangan ta ti asawa, kan ti pamilya. Awan ti nagkurangan ta kadakwada.
Detet ko na. Ngamat. Agbalbaliw ton ti asawam. Amok deta. Tsakla mo. Baka yung tanda na. Ngem, isardeng tantarapin danta. Kaputarak kaluon nga basol ti Diyos, iti matang ti tao. Tikas ti karamidan. Manong nami kastaon iti sangsangit kan anug-ug ni Linda. Nga ori na lumtegen manong nami ti kalub ti matana iti kasasangit. Nga arig na naibusen di kiti luhana. Iminore ko lahing manong nami nga karma o nagkirpa kalma tiriknan. Kalpasan na. Idi awanan ti mangig ko nga sa ibek manipod kayang kuhanan. Na pinunasan nandi kiti luhana. Linda. Agyamanak. Thank you for everything. Nganas ka na pinakadata. Inayat ka. Still nga ba't patay ka. Ba't masapon nga. Goodbye. Friend. Nagsangit manin manong. Nakaurnong manin, kadagarubos manin, di kiti luwana. Inarakap na kiti nakairot. Akasmet, iti ba nang bahalas ko, iti dayta, nga arakop na, inirutakmet, ti arakop ko kayo kuan. Nagsangit akmet, manong nami, nga masapol, nga ituloy ko, ti panggip ko, masapol nga sina kami, masapol nga pinakada kami, masapol nga sa aminton nga ulitin tinaramid mi. Masapol nga agbalin kami nga nasingpet, masapol nga agbuteng kami nga ni Apo Diyos. Huwag nagpinakada kami, kan naglinawag kami kini Linda, kinimbilang ko amay sana pintas sa tagtagainap ti amin. Goodbye. Konsensya tinapaturay manon nemi. Pacheck ang nugutik nga nakabasol kiti asawa kan dagiti anak ko kang runan na unay kinapo Diyos. Kapot amok anak kilabasol iti Diyos ti amin. Ngam nagbababawi akon. Nagtalinaed nga palimid da ito nga banag kat karigito nga panawen manong. Kastoyak maten. Aksarumat na nagiti sakit ko. Numanin itarahin da kiti ospital, ti asawa, kadagiti anak ko. Maringgoran da manong nami. No kwarta, awan ti problema da, kastamatan kada kaming agasawa. Maibus ti kwarta. Gaputan eh. Kas na ko nakita damo manong nami, nakaado da kiti sakit ko. Enlargement of heart nga dahil taon iti nadakado. Sana ko nga mapakabangon no saan nakabangunan ni misis ko. Nga tatipahin dagiti anak ko. Nga nadamat manong naming nga sumken ti konsensya. Panakakonsensya. Ay, tinikodan ti amin. At ito'y ti asawak. Nga di balos magbaybay akan niya. Adad to'y digiti anak ko, manong nami, nga mangkel-kali kagum iti pa nagpaimbag ko, iti pa nakaagas ko, iti pa nangikarkararag da, agpaot pa iti biyak ko, akasmat iti pa nangikarkararag ko. Ubingak pa iti 61 nga tawen ko, ado pa iti nagtawan iti 70 kada 80, napigsada pa ilaing siya, anya ti magagapo. Sak kadilayang tinakaramit ti kasjay. Kasanun di kita duma nga dadang na bulgar iti panagbabae da, ket nabaybayan da pa iti pamilya da. Di kita duma di tama nun nemi nga saan da nga napaadal di kita anak da, gabot ti managbaybay ada, nagsugal da, nagbarteg da, nagchicks da. Kasi iti asawa ni Linda, no saan ko tinulungan ni Linda, anya kumat nagbambanagan di kita anak da.
Idinto te asawa ni Linda manon nimi kabaylan na pa lang tumino magsugal ag babae. Ket ni halos agkasadar kami. Ket siya apay nga kastoy. Anya tiga puna. Talaga ka di nga nasubra ak naglablabesak. Naglablabesak ka di. Uno talaga nga dahito ti simken ka na ikariyan sakit kanya. Ngam sa nakamapukawan tinamnama manong nemi. Gabutin na laos nga nagpanagbababawi nga panagpakpakawan kinihapo Diyos nga nagkarkararag keng kuwana. Diyos ko, na yun ang kumapay iti isakot mo kanyak na biyak ko. Juan, papagnaen nak, pagkutsyan nak, tababayan kanyak, kantiitad mo pa nga silpo, titawen ko. Agserbiak ken kaapo. Ikas kasabak dagiti nasantuhan nasasaum. Agbalinak amang ikas kasaba ken ka, Diyos ko. Manong nemi kas na ko nakitay damo nga naka-wheelchairak ikarikarigatak iti wadang ngem masit lang agpang mabanugak. Ngem mabayan manong nemi iti tulong dagiti anak ko manugang ko pukok ken ti asawa iti panangikalikagum da. Ken ti panang tulong kumet iti bagi iti kang kanayon ko panangibaga kadagiti pamilyak nga sumuknal kami nga pawanagdaydayo kini Apo Dios. Mas daw data nagbalinak kanon nga relisyoso. Idi ko ano awisan da simbaan kada kailatan. Tako idi ti panagkararag ori sa dunot ayam mo tumagad ka lang sa kagdumong sa kagkasararag. Ngamkas iti ang karek ka na po Diyos ang serbiyak yung kuano. Wan tumultulungak karag iti trabaho manon na imi aktibidad iti kapilyami ori naka-wheelchairak. Ay nga manon na imi inot nga mayad ng kumidlang iti sakak agsasarukudak. Ay nga manong nemi nga sa anak matunay nga mabanong. Ngayon nagtultuloy manong nemi dagit nangin nga agas. Tuwari pagyamanak launay. Tasop suportaran da ka talaga manong nemi dagit anak ko. Ken dagit natultulungak. Talaksid manong nemi kinilinda. Adupe dagiti sa bali klase tulong. Tadagita adda idi agpatulong kaniyak gabota emergency nga dat hospital ti asawa da ti anak da nalokay idi ti bagik at mangted manong nemi ti kaado idi nga kwarta nga adda kaniyak. Nangasawan saan ko lang ang pinag-chicks ti kwarta. Naitulong ko pa kadagita kasapulan ti tulong. Kadagiti addak ti karigatan manong nemi nakadado ti umay sumarungkar kanya. Kumusta kan? Stoy. La, may kami takwa. May ka kumustahin. No, di mo malagip. Takam ini dagdi masidagkan ka. No, saan nga gapot itulong mo? Sus, awang kumada ito anak itan eh. Diyak mo, no, saan diyak malagip, no? Ako rin nagan nyo, kat talagang hasanggot ka malagip, no ba'y nakikita kayo? Alawatin moment na ito, na ano mo nga tulong mi? At amang tid sa 1,000, 2,000, 3,000. 5,000. Naroon naman nung name hindi natultulungan nga nagbalegi nga napanti abroad. Manong name ado hindi mas daaw. Tas bibiyagag pa ilain. Ngam, nakaado dagiti umay mang pasyar kanya. Napintas mang punak. Wan, kunak kini misis ko. Nagpintasin. Si bibiyagag pa ilain. Kat na umaydan. Di kahit ng sawan. No natayak ko man, di Jack, kung makikita kung Jack makasalita ko man, nagito may makitungaw, makitumulong. Nakasasihat na po Diyos. Honey, managtulong ka, isong adumat timang tutulong keng ka, Alfred. Hindi mo lamo. Nuan niya talaga tinararamid ko. Pasispas. Tinaskan. Professional na amin na kita nagtakin na pitis trabaho da.
Ken siya, humat sa baling panunutag no sangat sa pagsanga ba sa negosyo, ngamita nga kastoy ka akit, awan sa baling nga pag-concentrate no sangat si ka. Oh, sagana ka, aduman ti bisita mo. Katawang problema. Dapat saan tayo marigatan, di panagkatan ka rin iti agas mo, panagsublim ti doktor, kaputa, basta adda umay kat adda itad ta. Abuloy iti si bibiyag. Oh, sabi ko mga rod, ta maituloy ko mitlahin. Iti agtrabaho tapno, maituloy kong tumitlahin iti panagserbi ken ni Apo, ken itutulong ko iti patag na tao. Iti agdama manong nemi mabisbisitak digiti proyekto akong kontrataan ti naunang anak ko. Tayo so timawid kanyak manong. Pasare mapanak mo pang. Di ka may latada di balay kaya ruwamak ti kastoy anak. Kasapulag ti exercise kas magita. Sana ko nga naka-wheelchair, nga nakasarukudak, makapagnaak, makapasyarak, makapag-drive back. Ngaron, pampanunutan may madandanagan kami kada mama. Kamsat ko, no, kasta nga, da kayo sulsulo yung tagmaneho. Just in case nga ito sumurot sakit yun. Pangasin na po Diyos. Ay, tamo may idi papangga talaga mapangkan. Ne, nasalunat kayo matmanan. Makapag-drive kayo matmanan. Baka madama, damag ba yan, tumanin chicks yo. Tapay, nag-chicks sa kadidi? Imot pa pa. Abay, katawa ka. Di pagyaman-yaman na miyo rin papa. Kata, ginupid yun. Saan ka di nga sikreto kata kayo ti amin? Imot papa, awan palimid ka din lumtaw. Nga madalag iti palimid nga lumtaw, anapintas ti sitwasyon. Limtaw. Iti tarinog yan yung tinagbalbaliw. Kada kalo na pagyaman namin kinapo Diyos. Sa saan nga kas kada kayo, dagit talaga, ama, nga nang baybay ati pamilyada. Thank you, Papa. Hawanda sa baling pagyamanan tayo, nasangan ni Apo Diyos. Iti na minsan manong nemi imay si marungkar ni Linda. Kadawana rin iti talungan nak na. Oh, di na ko kunain nga pati na kayo kat natulungan kayo. So ngay may kayo. Umay na ka na kumustahan, sir. Kumusta ka maten? Kastoy, makadayo akon. Hindi ang bubuso na, amang mat no, hanyo pa kaya, pilipilitan nyo lang. No mabano ka, ginanak mo, talaga nga jakaya. Maubrak man hindi kasi ubrak hindi. So nalay nga ti anak kundak kong kontrata, tumultulong aklag supervise. No, at makita ka man di, dilawag, isurok ida. Agtalagpat kanyak di anak ko at oray no, sa anak ka naggraduar nga, based it experience ko, baka nalalay nga kami suna, oray naggraduar. Awatan nyo mat ito'y tulong mi? Oh, sana yan. Nagiti anak ko nga talo, nagboluntaryo nga, nagkontribusyon para ito na ito'y. Kumusta mo ti asawam, ti amayo? Nangasin na po Diyos, ka nagbalbaliwan. Ngayon, tricycle driver lata, yung inidyan nanti inom, inidyan nanti sugal, kan inidyan nanti chicks, sir, sa aning nagchichicks. Saat nga rin basta. Alala, nagyamanan tayo na po Diyos, nangaruna kanyak na at dapal itod na kanyak ang biyag. Nag-asam nga minta, marugyan nagtagsakit, kat hanak makabangon, 61 ko pa lang. Ita, mano katawin niyo tan, sir? Katadali matawan ng sibot kastuya. Ag 65 akon. Baka abot kiti 100.
Tapos numaalak na tayo Centennial Award ako na da. Dahito nga ron, ti pakasalita at panong nemi kanagyaman naklaonay kani Saldi Kodal iti panangangay surat panong rus na kalpasan ngayon nakinsalay sa iti amin kang kuwana. When? Kanagyaman nakmadlaonay kang ka, ti anus mo nang ibasa, kat sapay kumat, at damat na ibatik nga adal, liwliwa, balag, kan pagsarmingan ti biyag, kadagitipadak nga nagbuya, more power to your program. Tuyagyaman nga pagayam mo, awagan naklatan iti Alfred, iti San Nicolas, Ilocos Norte. Ini panang isurat, panang ipatulod ni Saldi Kodal, iti Barangay 8, San Nicolas, Ilocos Norte. Pagayam ko nga Alfred, thank you ken ka. Kaslam mo ka. Amuna ka ni kumpadre Asaldi agad baka agam amot, baka napadasad naman tinagsago minyo, di ba? Salamat for watching. Salamat po. Salamat, mabuhay tayong lahat.